Jerolong. Untuk Jerolong Autonomous Council, apa yang ke United Nations Hills dan Pertanian Kecil. Itu hal yang kita kena itu. Kalau 1952 original sektor itu kan department itu kawannya. Lasi la tax collection. Laso itu man tax collection metang wana karena Autonomous Council kangalong. Ana bang itu laso tax pipia tax mak endi lapen jon tu Januar pencenglong. Lapen la karjang long kedu. Pipia formus sama karjang Autonomous Council tax endi GST ke kape karjang Autonomous Council endi la so ajakong. La so ajakong pension itu isi ben incai. Isi ben itu musir sih. La so pension itu cap musir pension itu lagi arona ting pension itu claim bom. La penke asama chief minister dan mana azindo. La so buta kopi kilo long tax. Ye tum jitu ni ki aron ke do je karjang long yang senang luji long ke professional tax ki tiji lagi kona aso tumaphan je dak 62 abang bukan ditumpan ke lagi professional tax yang ke compulsory la so teng den si arona teng den si claim no aben ke asama chief minister ta ko je arona teng den ke lok tong den tumahi minta hangnapta itu niji alama ke si ni panan kan lo la so teng den itu namo Sir, 125th Constitutional Amendment din na 125th Constitution Amendment about kena nang labangke je labangke amendment gulong ke je bangke UPD satu aje din kui pen ke song hele kaman pen ke song alam tuma pan ke ram thatu lo lasu 2011 aninkan central government state government pen lakin UPD satu pen alam tum lam don ke cetok memorandum of settlement lai silo inia bangke song sokatu Eliko sotum 2021 aningkan alang tum central government state government dan lapen song tro tum alam dona tengken memorandum of settlement kalau sudah kita tengken mana tu fit amendment lo dulu lasi lahaya homu bagena tu matha je karjano Autonomous Council lo power kabe kepen apang MOU je tolo nagi 95 badai sia power bagena indang pon lo dia tu 30 department amake executive level legislative power da itu long karjano Autonomous Council long nang lapen ke konon nong si ke tolo tel tu mange 54 bangke executive and legislative power da department 54 anang legislative no bata aja kong lo pen 280 article 280 pen dame itu tangkanang le halage panchayati raj kali lake je hadak pen tangka cho hang central government article 280 ben se hang state government tumta article 280 ben se cho hang lo la soteng pen si je non initum traditional village development council la pen ke non tribal area ban ke village development committee ni tum steng ko la pen traditional village development council long ban ke la ke aphai ban ke haru open suris ada dolo pulang ke la ke traditional village development council seng udah si tangkanang lepo la pen je non tribal atumal adima ban ke la ke village development committee la ban ke bang suri ke thompen bang suri po phai hala dak dolong tela sisi village development committee seng la bang ke je tangka ke banjie phal rong rup ka paching thurji phal je dak self help group tum phanta ko ke badunji plong tela tum je non state government ben kipi ben ang param dame la tum phana ko self help group tum pen la village traditional development council tum yo se pg gulong tela saja kong ta Nanon ki dobong monsoon session parliament ang place unji masarla so. La so porque que place ye fancy non mangne tumla stroke 60 Autonomous Council hai. La so stroke 60 Autonomous Council tumta la so ho Delhi long kating bai. Eti le tumpen ang par ke la tum ke power non la stroke 60 Autonomous Council pen ke aja kongket he nai puge recognize lo ye Karjano Autonomous Council ni aja kongket he nai. Second ke di mahasau lo tumta long le thilang aja kong do la pen ke hu Bodolen ke abi long le thilang aja kong. Tasile tum along ke tu. Sita ni li puji bangke ye katha sa ho ani sita dak political discussion long alang itu nang ye follow Karjano interest personal interest kali le Karjano interest bangke positive debate sido ada positive discussion esana discussion pa la siola dak ke
je thurmia we tum han ke pamang hunang ne nona lang li plus 62 long bangke da bangke paragraph 14 ateng ben pulong te la da ke president of India ta 62 liria ke na interfere ne president of India ta bypass na kuri ne sita na tum chini na ye da paragraph 14 long pilo ke to pada ke to bangke da ke governor isi commission bahayon yong si isi hini ke thom pudo governor na tum da 62 paragraph 14 long na tum lango pada bangke je president of India lama tokte da ke je governor bang 62 liria tamme kecok cia sayang deng dokok pulong te isia commission bahayon inquiry committee bahayon corruption yong si pene dokok pulong te je governor aja kong do commission ka bahai last itu kala ke paragraph 14 bangke alang bangke thana bangke paragraph 14 bangke je president of India ta dake Carbon Autonomous Council ba 62 Autonomous Council longke lake interfere kurun de ba 62 Autonomous Council longke lake alangli da bangke bypass kurun de ason si tham ta pe than pu alam si kang da kong lo ta sinon tame nil tum dam bom lo da kiruni long tame pijar itu notice ki tia teng kan si pinia bangke signboard toko ada ni limit hang mata dak dampo jela dak signboard da pen fencing itu niki alang tum high court case bidia high court case bidia lo la high court case kiti kedua hem si case pimati ya tela khali bang di mana bangke ni tum signboard tipo la pen da ke fencing logai po ada bangke Carbon Autonomous Council ari dek tipo bijar along ke da ke jokta incur salong le lo to bang Sir, isiala mengente langon constitutional amendment along 62 aja ka provision ang ka thapon do. ke thap do ada ke penan kang nanon son sita bangke iltu bangke elected bangke 44 seat do as per MOS 1 2 long adula hai the 2 long bangke iltu bangke reservation do la pen ke 6 bangke la ke government nominated total la bangke 50 strength ko ko bo